يغفر الذنب ويعفي الزلل، تنزح يا مولانا النقص والإلل. جبار قوي لا يكل ولا يمل، بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل. خلق السماوات والأرض بالحق ولن يتركنا همل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسمت والبرج الله سبحانه وتعالى سبت سلوات بن سلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله يرين سبياء إن أدلوا سن program سن مركز الإيمان أمين بيقوهنا سن شيخ سنسي والجمهالي مثل بيأتي أونا نيمو بين التنين وين كبك لايف سن ريبلاي ركمان سن نبيسي. So inshallah subhanahu wa ta'ala before we tukbal in microphone ba dumil ka to nasihat dumog na tinabasan sinamugtakan na to way na duwaing kan Sheikh Sodi Muhammad. تفضل فضيلة المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله يتناتون اليوم إن بسان سنبوك بدوسين kita niyo. So inshallah subhanahu wa ta'ala biya nitukbal na to in microphone mag-lecture kita niyo. Duwain kan Sheikh Sansi Warjamahali فليتفضل فضيلة المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Amma ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In pangadyan na tuhad lawini, pangadyan amuin biyak tu li Syekhul Islam Ibn Taymiyah kitab niya Aqidatul Wasithiyah. In agin niya rin diha pangadyan amuin kabaon na tuhad lawini at tawakan nila yun na to. In agin niya al-istidlal ala isbati asma'illahi wa sifatihi min al-Quran al-Karim. Al-istidlal amuin pagdalil tawakan pagbutang sin dalil. Dahin doon ha amuin pamunali at tawakan pamunakon sin kangan nga ng sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kasipat-sipatan niya halap sin Quran al-Karim. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin pangadyan lima bayaon siya kangan-nganan bukun hat hambog ingan niya bat malangkan mataod walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Damit kanin Allah subhanahu wa ta'ala aun day sabsiya amuin kasipat-sipatan biyayta niya kato tanyo halam sin Quranul Karim. Habihaon kumawa kita nyo dalil dang halam sin Quranul Karim amuin siyabot Syekhul Islam Ibn Taymiyah kitab niya Aqidatul Wasithiyah. Impanagnaan amuin butangan sin kita nyo dalil al-jam'u bainan nafi wal isbat fi wasfihi ta'ala. Amuin paghambuok haantara sin nafi niyapihan amuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala niyapihan niya halam sin Quranul Karim. Atawakan aundeng hamanga amuin kakahinang niyapihan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya bukundeng hamanga sifat nimbihat tu. Biya na sin sifat si manusia, manusia pagkaroon, manusia magpakatub. Allah subhanahu wa ta'ala niyapihan niya to. Bimaknain Allah subhanahu wa ta'ala di siya pagkaroon, di siya magtub. Niyapihan niya to. Damikyan isbat. Amuin tiartan tutul sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat niya halam sin Quranul Karim. Dahil mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quranul Karim. Amuin sabutun sin kita nyo ha pangadyan ini dengan mga sifat niya al-aliyul azim. In Allah subhanahu wa ta'ala mataas na nanayang babaw hakatan piya panjari niya. Amuin isabuton na to, amuin dalil dengan halam sin Quranul Karim sabab di kita manjari magbutang sin uno-unungan sin Allah subhanahu wa ta'ala at awakan uno-uno sifat niya bat malingkan subay aon dalil dengan Quran at awakan dengan sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inagi Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa qad dakhala fi hadhihi jumlah ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surati al-Ikhlas allati ta'dilu thuluth al-Quran. Wa qad dakhala fi hadhihi jumlah nakasud lang niya rin diha jumlahan ini maksud din diha ini wa huwa qad jama fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafi wal ithbat. Dan maksud niya ini amuin piun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kasipat-sipatan iban sin kangan-nganan niya amuin na lang kum din di nafi iban sin isbat. Aruging maksud lang niya wayahtamil an yurida ma sabaqa min anna ahla sunnah wal jama'ah yasifuna Allah ta'ala bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafa bihi rasuluhu. Dahil nga maksud niya to amuin nakasud din diha jumlahan ini amuin sabuton sin kita nyo haaya ini in maksud din diha ini amuin pamarat saya atawakan aqidah sin ahlus sunnah wal jamaah amuin di sila magsifat sin uno-uno sifat bat malainkan di sila magsifat sin uno-uno sifat atawakan di sila magngan sin uno-uno nga sin Allah subhanahu wa ta'ala bat malainkan subay piagngan niya atawakan piag sifat niya doon halam sin Quranul Karim atawakan din doon hahilalaungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma wasafa Allah bihi nafsahu fi surati al-Ikhlas amuin piag sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala ginhawabaran niya doon mo kabakan na suratul Ikhlas. Bima na bang mubasaw nin suratul Ikhlas kabakan mo rin doon in daing ha mangangan at tawakan daing ha sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin suratul Ikhlas law niya allati ta'dilu thuluthal Quran. In suratul Ikhlas sambuk sura ini ta'dilu thuluthal Quran. Biya asiyasin uno biya asiyasin hikatu bahagian sing Quran 1/3 sing Quran in suratul Ikhlas.
biar inyat tu sablang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dalil in suratul Ikhlas 1/3 siya sing Quran katubagan sing Quran amuin pamung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabanya ayu jizu ahadukum an yaqra sulas al-Quran fi laylah fashakka dhalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah faqala Allahu al-wahid as-samad sulusul Quran. Biyata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kasahabatan niya amuin makabasa in daing mga sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin amuin hikatu bahagian si Quran Karim. Lang si mga sahabat ber isuneng kamu makakaus ang karum mamasa sin 1/3 sin Quran. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahul wahidus samad sulusul Quran. At inin Allah wahid tunggal siya as-samad ini suratul Ikhlas hatinya sulusul Quran ikatu siya sin ikatu bahagian sin Quran. May ten suratul Ikhlas 1/3 siya sin Quran. Law sin mga ulama qala al ulama wa wajhu kaunuha ta'dilu sulusul Quran intibayhuan sin in suratul Ikhlas ini 1/3 siya sin Quran biyahas nila ini hatin liawag nila mayta unin hikmat mayta in suratul Ikhlas nakawa ni katu bahagian sin Quran men kan haupu surah rayaw in Quran mataud katuan juz sarta mataud din surah niya na may tinambok surah ray ni amu ini bugat niya biya sa pantun sulusul Quran ikatu bahagian sin Quran tu bahagian sin Quran at ini 1/3 law nila sabab inlun sin Quranul Karim tu inlun sin Quranul Karim nakasin suratul Ikhlas sinambok bahagian ini karawan sinikatu amunat yung katinuwakan sin Quran unin nakawasin suratul Ikhlas lawnnya wakab amma mabahisul Quran khabarun anillah wa khabarun anil makhluqat wa ahkam inlun sin Quran turah ikaisannya khabarun anillah khabar baita hatungod sin pagkatuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini karwa khabar anil makhluqat suy kisah baita hatungod sin makhluqat hatungod sin mga piyapanjar sin Allah ta'ala hadunya ini wa ahkam ini katuni amin mga hukuman impanagnaan khabarun anillah baita hatungod sin Allah subhanahu wa ta'ala na ini kabakan murain dia suratul Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia ini kehatian nuin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuannya bahagian sin Quran khabar an makhluqat baita katawakan suy simpia panjar sin Allah ta'ala amuin mga ipon niya amuin mga umat nakauna umat habihaun iban umat hasusungun amuin mga manusia jumatu hasusungun kakahinang nila niya tubiyay ta'ala sin Allah ta'ala dalam sin Quran Al-Karim. Ini katunya ahkam katulun sing Quran amuin mga hukuman dan di dalam sing Quran kabakan min hukuman ini liangan ini diaakan ini haram ini mangi ini halal kabakan mo rin di dalam sing Quran Al-Karim. Asabab din dito inlun sing Quran Al-Karim biyan sinasabot si mga ulama to siya ini kaysa khabarun anillah baita tungod sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pagkatuhan ni kabakan wa suratul Ikhlas ini karuana khabar anil makhluqat baita tungod si mga piyapanjar sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya ini katuni ahkam amuin mga hukuman halawm sing Quranul Karim. Demikian dalil dan kan Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha inambuk usog lawnya kiriwayat dan kan Imam Bukhari siyabuti Abi Sa'id Al-Khudri inambuk usog lawnya nakarungog siya nagbasa sin qul huwallahu ahad hawak turun in qul huwallahu ahad yaun biasa sinambok usog hawak to siya nagsambayang piagbalik-balikan niya qul huwallahu ahad pagabot man may naat miyat to nambok usog ini amin nakarungog miyat to siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may taisya law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha ta'dilu sulusul Quran
Siapaan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala in suratul Ikhlas ini biya siyasin amuin hikatu bahagian sin Quranul Karim. Dan dia suratul Ikhlas haitsu yaqul amuin namungin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. In ayat ini khitab sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan amuin manjari siaparahan sin risalah ini. In ayat ini atau bahkan in surah ini timurun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sama bahkan siya timurun law sin mga ulama anna al-musyrikin qalu lirrasul sallallahu alaihi wasallam sif lana rabbak. Law sin mga sila musyrikin Rasul sallallahu alaihi wasallam sifat akuno law niya kamuin Tuhan mo yan. Asabab din dito timurunin ayat sin Allah Ta'ala qul famungan kanila ya Muhammad. Pamungan ang mga sila na nga subukay mo yan. Amoy mga sila musyrikin. Qul huwa Allah. Qul huwa pamungan siya na Allah. Siyanin Allah. In Allah amoy Tuhan singkitan nyo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa al-ilm ala dhatillah al-mukhtas billahi azza wa jal. In Allah subhanahu wa ta'ala amunainin ilmu pag-ingat mo sin Tuhan mo sin zat sin baran sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin manunjuk isadya kaniya ingan Allah ini piagngan sadya pa Allah ta'ala piagngan sin Allah ta'ala ginawa baran niya sarta di ini manjari hipagngan parukayng deng Allah subhanahu wa ta'ala wayroon deng mga bangsa manusia kiyanganan siya Allah wayroon sabi nga ini partanto sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah kiya deng ha kalimah al-ilah 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 in hatisin ilah bimakna ma'luh ay ma'bud hati niya pag-iibadatan atau bahkan pagtatag-ipunan. Lakin hudifatil hamzah takhfifan li kathratil istimal. Sumugaw naigin hamzah dain doon ha Allah al-ilah li takhfifiha atau li kathratil istimal supaya ini gumaan siya sabsin pag-usalkan ini matod pag-usalkan niya. Hati niya mo yatin Allah subhanahu wa ta'ala qul huwa Allah pamungan kanila ya Muhammad siyanin Allah qul huwa Allahu ahad siyanin Allah sarta ahad in Allah subhanahu wa ta'ala ahad in hatisin ahad tunggal la thaniya lahu wala nadhira lahu wala nidda lahu in Allah subhanahu wa ta'ala ahad tunggal wayroon na hikarwa niya wayroon na limbang niya, wayroon na sakuto niya, way nakauna rin kaniya, way sumuno rin kaniya, way sumuno kaniya. In Allah subhanahu wa ta'ala, ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala ahad. Tunggal isa-isa niya, wayroon na hikarwa niya, wayroon sibu niya, wayroon sa banding niya. Allahu samad. In Allah ta'ala samad. In samad, huwa al-kamil. Siya nin jukup in Allah subhanahu wa ta'ala wayrun kulang niya unin jukup wal kamil fi ilmihi jukup in ilmu niya fi qudratihi damikkan jukup daysab in kakawasahan niya wa fi hikmatihi iban sik hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala damikkan jukup wa fi kulli sifatihi iban damikkan ingkatan kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala jukup wayroon kulang niya. So amuyat tuin samad Allah subhanahu wa ta'ala cukup in katan amu in kakahinang niya in ilmu niya in kawasan niya in kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala cukup wayroon kulang niya. Amuyat tingnan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil pasifat niya lam yalid in Allah subhanahu wa ta'ala siyanin Allah siyanin ahad siyanin samad sarta in sifat niya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. In sifat niya rin di lam yalid
In Allah Ta'ala wayroon siya piyag-anak. Iban di day sab siya mag-anak. In Allah Ta'ala wayroon piyag-anak, iban di siya mag-anak. Sabab bang in Allah Subhanahu wa Ta'ala piyag-anak, nawang bihat to aun nakaw na rin kanya, aun ama niya. Pag kin Allah Subhanahu wa Ta'ala wayroon piyag-anak, di makna siya nakauna. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. In Allah Ta'ala siya rin panagnaan. Siya rin sabing kahinapusan. Sabang makiamat na dunya ini malubunay katan way na makapin mat malainkan tupot tunggal rin sa dapuman Allah Ta'ala. So siya rin panagnaan, siya rin kahinapusan. Hangkan din Allah Subhanahu wa Ta'ala wayroon siya piyag-anak. Sa mabing katan piyag-anak, ingkatan piyag-anak, ingkatan nag-anak, magkagunahan siya. At inabukol siya juko. In maas, bang siya lumaas na, magkagunahan siya ipaton sin anak niya. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang sa pama siya nag-anak, bima na, aun kagunahan niya, magkagunahan siya anak niya. Ang in Allah Subhanahu wa Ta'ala, juko, di siya magkagunahan. Ada po ni nakida si mga sila duway ng agama, amin pagyanon salis o salas, Trinity, in Tuhan kuno, hatin niya, Tuhan Ama, Tuhan Anak, iwansin, amuin Tuhan, Holy Ghost yun yung pagtawag nila. Amoy maray, syaitan yung pagtutuhanan nila yun. Then Allah Ta'ala, way siya piyag-anak. Damit ka rin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di day sab siya mag-anak. Di day sab siya mag-anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iwan wayroon sibu niya, wayroon sa banding niya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon sa kuto niya. Dahil diha ayat ini, dahil diha surah ini, amin suratul Ikhlas, nakawa na to, in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatun subutiyah wa sifatun salbiyah, atawan nafiyah. In sifat subutiyah, amin isbat sinaon min Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Dan dia ini, in amin isbat, sin sifat sin Allah Ta'ala in Allah, siya na in uluhiyah, siya na in Tuhan. Piyag tatag-ipulan, kita nyo, bias nasabot na to kaina, in kalima Allah, kaya dahing ha al-ilah, in makna sin ilah, ay ma'bud, pag-ibadatan. In ini, sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in siya, subay siya pag-ibadatan, wayroon mapatut pag-ibadatan at awakan pagtagipunan, duwang din kanya. In sumunod sifat niya, ahad, ay ahadiyah, al-ahadiyah. Ati niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil nga sifat niya, tunggal siya. Wayroon iban niya, wayroon sa kuto niya. In sumunod niya as-samad, sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabit, halon sin Quranul Karim, suratul Ikhlas, in siya samad. In sifat, amoy salbiyah, atawakan niyapihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, niyapihan, niya, biyatal, atawakan piyasaw niya, atawakan siulang niya. Dahil nga mga sifat, piyapanjar sin Allah Ta'ala, in sila piyag-anak, iban mag-anak sila. Ada pun niya tuniapihan sin Allah Ta'ala ginawabaran niya. In siyari siya manjari pag-anak, di day sab siya manjari mag-anak. Katinin Allah Ta'ala, way siya nag-anak, iban wayron iban, ini way siya piyag-anak. Damikyan, ini niyapihan day sab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aun sibuk niya, aun sa banding niya. Ayat sin Allah Ta'ala, walam yakun lahu kufuwan ahad. In sumuno, amoy ayat sa butong singkitan nyo, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi. Amoy piagsifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ginhawabaran niya, doon ha sa laggu ayat sin Allah Ta'ala rin doon ha kitab niya. Impagano na ini sa laggu ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam sing kitab niya mahamulya amunain ayatul kursi. Ayatul kursi. In ayatul kursi, dimagna siya long simfarman sin Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih,
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعوذه حفظهما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم. In ayat ini bang Musa nabasa waktu rum bang Musa nabasa waktu rum di kau makaig deng halam sin parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala serta di kau suukun sin syaitan sampai nasadya dumatungin waktu may naat. Dan di ayat ini sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala yang ginhawa niya. In akhirnya Allahu la ilaha illa huwa. In Allah siya rin Tuhan. La ilaha wayroon na Tuhan bat malaingkan siya na. Dan di ayat ini siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ngan ni Allah sarta piatarang niya. Sin piatarang niya ayat niya law niya la ilaha wayroon na Tuhan illa huwa bat malaingkan siya na. In maksud din di ini biya tarsin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan Tuhan tiu Tuhan si manusia. La ilah ay la ma'buda bihaqqin illa Allah. Wayroon Tuhan mapatut pagtagipunan bat malingkan Allah ta'ala. Hati ini pag-ibadat parukang dengan Allah ta'ala. In ibadat yan kabatilan, in ibadat yan kalaungan, in ibadat kasabunalan amurang pag-ibadat maun pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apanagdaan nyo nakanato mo na muningan sin Tuhan sing kita nyo amunin Allah. Sarta gyanapan niya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ang panagyanapin sumunungan niya al-hayy. In Allah subhanahu wa ta'ala hayyun. Imana sin hayy dahil hamangan sin Allah ta'ala. Bima'nain Allah subhanahu wa ta'ala ad-daimul baqi. Tap-tap siya aun. In Allah subhanahu wa ta'ala denghangan niya tawakan dengan sifat niya in siya buhi bukul siya patay sarta salama-lama in Allah ta'ala buhi di siya magkamatay mapatay na yung katan piya panjarin niya ada pun in Allah subhanahu wa ta'ala masih siya buhi. Biar simparman sin Allah ta'ala ruwaing ayah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Katan malanya bat malain kanin makapin tupot tunggal dain Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in ma'na sin hayy ad-daimul baqi amu in tap siya masih buhi alladhi lahu kamalul hayat amu in cukup in kabuhi dainun kaniya walladhi la sabila lil fanai alaihi iban wairun tuntiranan in malanyap in Allah subhanahu wa ta'ala karena dengangannya atau akan sifatnya insya hay masing-masing Allah ta'ala buhi. Al-hayyul qayyum uni makna sin qayyum in qayyum annahu qa'imun binafsihi in Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya atau akan ngannya al-qayyum al-qa'imu binafsihi maka tindog siya hinahawabarannya timindog siya isa-isanya hinahawabarannya bukun biasin amuin pia panjar sin Allah ta'ala di mabuhiyahin hawabarannya in manusia magkaunahan siya Tuhan magbuhikan niya magkaunahan siya tubig inumun niya magkaunahan siya pagkaun-kaunun niya adapun in Allah subhanahu wa ta'ala di siya magkaunahan uno-uno karena makakaus siya hagin hawabarannya di siya magkaunahan pagkaun di siya magkaunahan pag-inom di siya magkaunahan tatabangan dengan manusia sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala makakaus ingin hawabarannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. In Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya la ta'khudhuhu sinah wala naum. In Allah subhanahu wa ta'ala wayroon dengan mga sifat din sinah. In sinah an-nu'as ini pagkaroon di pagkaroonin Allah ta'ala di siya pagkaroon law sing kaya mana in pagyanun sina yani wa huwa naumun khafif amo in tuog tiyo hati na makalipat bati dahin in akal mo bati dahin atay mo
sa imata mo na pirong mo sadya, kaya nakatug ka yun, nakalipat ka. Amay iti pagtawa kung sina. Adapon in naum, amoy tug-tuod yaon, makatugin mata mo, makatugin akal mo, makatugin pangatayan mo, lanyap ka, di mo nakahatihan, mangunin pagbisarahan din di hawa, sab nakatug ka. Adapon, insina, amoy lipat, makalipat sa diyaw tiyo. Inallahu ta'ala di manjari, wayron deng hasipat din bihat to, di siya magkalipat, di siya pagkaroon, di siya magtug, sipat yat to sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ha Allah Ta'ala inkatan halangit inkatan ha kalangit-langitan iman singkatan hangin lupaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tagkawasa. Siya nag-amulahi, siya nagpapanjar sin langit iman sin lupa, siya nagpapanjar sin luon niya, siya kawasa, siya dahin doon kanin daakan, dahin doon kanin liangan, siya ray sabing mapatut pagtag-ipunan pag-ibadatan, singkatan dahin doon ha kalangit-langitan iman sin dahin di hangin lupaan ini. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Wayroon makasyafaat. Allah subhanahu wa ta'ala bat malingkan labay ring haidhin niya. Bat malingkan subay ring haidhin niya. Dan di ni isbat sin in pagsyafaat aun. Adlaw qiyama maun in pagsyafaat. Ha ahlul mawqif in mga manusia amu inna kahinang dusa pa Allah Ta'ala sarta indusa yaun bang sila ri masyafaat sinisius yun ay magsyafaat kanila makasud sila palam sinafinar ka jahannam. Sa asam sin pagsyafaat mautong sila turing ha amuin pagsud palam sinarka mapasud sila palam sin sulka. Adapun yung pagsyafaat yato, subay labay rin haizin sin Tuhan. So, pamaring ang mga manjari sumafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makasyafaat siya umat niya. So, in Nabi Muhammad di siya makasyafaat umat niya, bat malaikan, subay ang izin din nga Tuhan. Yung mga syuhada, mga parang sabil, damikyan manjari sila magsyafaat, sa di sila makasyafaat, dahil pagbaya, singgin hawabaran nila, bat malainkan subay rareng haidin si Tuhan. Hatin yung pagsyafaat, di makasyafaat, ihay in mga manusia, amuin manjari sumafaat, bat malainkan subay reng labay reng haidin si Tuhan. Damik kanin sa syafaatun, amuin tausong na makasud palam sinarka, di day sab siya manjari syafaatun, bat malainkan subay aun izin si Tuhan. Isu yung mga manusia manjari syafaatun, at tawakan manjari izinan si Tuhan, amo rin mga sila ahlut tauhid. Amo yung mga sila nanauhid pa Allah Ta'ala. Sumagawa na kahinang sila sindusa. Amo yung dusa yaw ni kasud palam sinarka. Sumagawa asabab sin panauhid nila, masyafaat sila. At ini mapasun sila palam sinusuluhan na sila lumabay palam sinarka. Bima'ni manjari syafaatun, manjari idinan sin Tuhan, syafaatun sin hisiyus yung magsasyafaat, amo rin ahlut tauhid. Adapun yung tao magsisyirik, di sila manjari syafaatun adlaw qiyamah. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. In Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, kaingatan niya ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Kaingatan sin Allah ta'ala in jumatu hasusungon si manusia. Hawayruun pajimatu in hinang hamanusya yan kaingatan sin Allah Ta'ala. Unin jumatu kay mo konsum, unin jumatu kay mo kunisa. Katan piya panjari niya kaingatan sin Allah Ta'ala. In jumatu kanila. Wa ma khalfahum. Iban sinihinang nila na kauna. Hinang mo kahapon, hinang mo takisa, hinang mo simbulan limabay, hinang mo sintahon limabay. Kaya ingatan niya kataan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya inya turing ha mga kajukup sin ilmu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaingatan niya inji matukay mo limabay, kaingatan niya raisab inji matukay mo hawak tu susungon. Damikyan in kakahinang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayron niya raisab kiarupahan, kaingatan nin hinang niya amuin hawayron papiapanjarin langit iman sin lupa, kaingatan niya hawayron panapapanjarin bang sa manusia, kaingatan niya tu sin Allah Ta'ala katan, iman kaingatan niya raisab bang unin hinangon niya hasusungon waktu.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Inhati na rin dihay ni inipon yung manusia di nila abutan, di nila matungkad in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala mataud in ilmu niya. Adapun yung mga manusia tiyo-tiyo dan ilmu sin Allah ta'ala pihati katutan. Wa ma'utitum min ilmi illa qalila. Wairun karil kureng kanyo amin ilmu bat malain kan ilmu manyo tiyo dan. In ilmu kaya hati simbang sa manusia, bang sa jin, bang sa malaika, bang mo timbangun pa ilmu sin Allah ta'ala ilmu tiyo dan. In ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala di matungkad sinipon niya illa bima sya bat malainkan amuin bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bahagian kita nyo sin ilmu niya ang pagkitan nyo makakawa sin ilmu niya. Asabab din dito in ilmu sin manusia tiyo-tiyo da in ilmu amuin biyay tak katutan nyo sampay rin ha Quranul Karim in ini bang mo ini timbangun pa ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu man tiyo da sarta in karim sin Allah ta'ala ilmu habang sa manusia biya na sinasabot niya tiyo da tuod na pagka tiyo da ini ilmu sinbang sa manusia sinipon na tanto tuod di niya abutan di niya matungkad in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab din di tumatao din ilmu sin Allah ta'ala di naabutan si manusia biya na sin ilmu lugayb ilmu amu intiapok na sin Allah ta'ala katuktan nyo weron na makaingat mat malayng katupot tunggal isa-isa niya rakuman sa minsan pabihat tuwin bang sa manusia tungkaron nila tuod abuton nila sampay mag-ilmu sila sin ilmu ugaib hatihon nila in susungon si manusia biya na si mga tao mangingita ini tao magsisihir ini kaingatan nila atawa kani kasuiswi nila kay mo bang unin jumato kay mo susungon inyat to bukun ilmu dai Allah ta'ala bat maring kaninyat to ilmu dai ha syaitan di yatto kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiya kursiyuhu samawati wal ard. In kursi amuin malaggo sarta maluag biya sa pantun langit iban sin lupa. In ma'na sin kursi law Ibnu Abbas innahu mawdi'u qadamay Allahi azza wa jalla. In kursi amo yaunin bungutangan sin dua siki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in laggo niya biya sa pantun langit iban sin lupa. Wala ya'udhu hifdhuhuma. Biya nahat tuin taud sin biya panjar sin Allah ta'ala in langit iban sin lupa iban na sin luon niya inyatu di iyatu hikabugat. Di iyato'y kasigpit pa Allah subhanahu wa ta'ala magparihal hakatan piya panjari niya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala daing hakajukop sin ilmu niya iman sin kakawasahan niya kudrat iradat niya inyat minsan pabiya diinin taon sin piya panjari niya. Di iyato'y kaproblema pa Allah ta'ala di iyato'y kalamakan niya di iyato'y ikaku sin kawasan niya pat malain kanin Allah subhanahu wa ta'ala masih maparihala niya ingkatan piya panjari niya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Nagpahasipat sin Allah ta'ala biyaitaan niya al-aliyyul azim. Nga sin Allah ta'ala ali. In Allah ta'ala inati sin ali nananaim babaw hakatan piya panjari niya. Mataas sin Allah ta'ala. Al-azim sarta in Allah subhanahu wa ta'ala siya rin Tuhan sa laggo. Dahil niya ayay ni ayatul kursi nalangkum in kangan-nganan iban kasipat-sipatan sin Allah ta'ala nasabot tayo dihay ni in limangan sin Allah subhanahu wa ta'ala rin diha ayay ni biya na sin Allah in panagnaan ini karon ni al-hayyu ini katungan sin Allah ta'ala rin diha ayay ni al-qayyum ini kaupat ngan sin Allah ta'ala rin diha ayay ni al-ali ini kalima ngan sin Allah ta'ala rin diha ayay ni al-azim. Hatinya 5 kangan-nganan sin Allah ta'ala siyabot niya rin diha ayay ni. Demikian din diha ayay ni nasabot tayo sa sin Allah ta'ala in mga kasipat-sipatan niya. In sipat sin Allah ta'ala siyabot niya rin diha ayay ni kauhaan tag-unong sipat. Kauhaan tag-unong sipat siyabot sin Allah ta'ala lamud na rin di in 5 ini at inin Allah ta'ala dahil sifat niya al-ilah pag-iibadatan
in sipat niya buhi siya sa lama-lama, ri siya magkamatay. In Allah subhanahu wa ta'ala makatindog siya ginhawabaran niya, ri siya magkakunang tabang. In Allah subhanahu wa ta'ala siya na in sa taas-taas na nanay babaw hakatan piya panjari niya. In Allah ta'ala siya na in sa lagu wayrun makalagu din kaniya. Ini kaunom sifat sin Allah ta'ala siya but ni rin diha aya ini infiradihi biduluhiyah. Amuin panunggalin niya hapagkatuhan niya hati niya wayrun Tuhan mapatut pagibadatan pagtag-ipunan bat malainkan tukot tunggal isa-isa niya. Ini kaunom sifat sin Allah ta'ala diha aya ini intifa'us sina wan naum fi haqqihi. Hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala yang kat niya rin diha ini hati niya niyapihan niya bukod ng hasipat nin pagkaroon bukod ng hasipat niya in magtub. Ini kaunom ika-walong sifat sin Allah ta'ala milkihi. Amuin ini pagmilik sin Allah subhanahu wa ta'ala intanda niya haaya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. At in pagmilik sin ginlupaan iwan sin kalangit-langitan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kasiyam niya infiradullahi azza wa jalla bil mulk. Hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya in tagmilik wayroon iban niya tunggal isa-isa niya. Ini kaangpo niya quwatus sultan wa kamalihi. Amuin ini kusog sin kakawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta iban sin kajukup niya. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa biidni. Dahil ha kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon makasyafaat adlaw qiyamah at malengkan labay rin pagbaya niya. Ini ka ang putag-isa isbatul al-anadiyya wa hadha yadullu ala annahu laysa fi kulli makan. In Allah subhanahu wa ta'ala hati niya isbat din diha aya ini in Allah subhanahu wa ta'ala yatto siya taas bukun siya fi kulli makan bukun siya katan lokal bukun siya katan binaybaya. Ini ka ang putag-dua niya isbatul izin hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala aun ini deng mga sifat niya in siya magdihil izin inatisin izin amuin magpahati at ini pahati hun in mga manusia law kiyama sin uno manjari na sila syafaatun. Ini kang putag tu ulumu ilmillahi ta'ala at niya umumu ilmillahi ta'ala at niya ini in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala ini maluag sarta mataud ini ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum min tanda niya kaingatan sin Allah ta'ala in susungon singkitan nyo iwan kaingatan sin Allah ta'ala in liyabayan singkitan nyo. In ikahangpo tag-upat iwan nakahangpo tag-lima annahu subhanahu wa ta'ala la yansa ma mada wa la yajhal ma yastaqbil. In Allah subhanahu wa ta'ala di niya kalupahan in uno jimatu limabay iwan bukun siya awam bang uno in jumatu katut tanyo hawak tu susungon. Ini kahangpo tag-unom amin sifat sin Allah ta'ala kamalu azamatillahi li ajazi al-khalq anil ihata bihi. Amuin kajukup sin amuin kamulyahan atawakan kalagguan sin Allah subhanahu wa ta'ala intanda niya di matungkad sin ipun niya sin biya panjari niya in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kahangpo tag-pito isbatu al-masyi'ah atinya isbat day sabihin masyi'ah atinya in pagbaya dahil Allah subhanahu wa ta'ala intanda niya illa bima sya at inawayroon ini karihilan niya ilmu bat malengkan amurain kabayaan niya hatinin Allah subhanahu wa ta'ala aun siya pagbaya. Ini kahangpo tagwalo isbatul kursi wa huwa mawdi'il kadamain at niya aun in kursi sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bubutangan sin dua sikin niya. Ini kahangpo tagwalo iban kakawaan iban kakawan tag-isa amuin isbat day sab in kalagguan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin ini kakawasahan niya iban na sin amuin kusog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kang putag dua iban kang putag tu iban kang putag upat kamalu ilmihi wa rahmatihi wa hifzihi amuin jukup in ilmu sin Allah ta'ala iban jukup in rahmat niya iban damikian jukup day sab in pagparihala niya haipon niya. Ini kahang putag lima isbat daysab in Allah subhanahu wa ta'ala in siya hataas na nanaym babaw siya hakatan makhluqat hakatan piya panjari niya wa huwa al-ali in Allah subhanahu wa ta'ala siya in nanaym babaw siya hataas. Amoy ni madhab sin ahlus sunnah wa jamaah in Allah subhanahu wa ta'ala in zat niya
nananaimbabaw hakatan pia panjarinya. Adapun mga sila among insimulang hapamaham sin ahlus sunnah wal jamaah in sila di sila pumahagad in Allah subhanahu wa ta'ala hataas sarta nananaimbabaw hakatan pia panjarinya. In mga sila nabahagi nagdua in panagnan bahagian qalu inna Allah bizatihi fi kulli makan. Inna Allah ta'ala in zat niya fi kulli makan hakatan binaybayan yaunin Allah ta'ala. Amoy ating panagnaan simulang ahlus sunnah wa jama'a rin diha pagparat saya ini. In qawli karwa inna Allah laysa fawqa al-alam. Inagin nila inna Allah ta'ala bukun siya taas sin alam wala tahta al-alam iban bukun sa siya baba sin alam wala fil alam iban bukun siya halaw sin alam wala yaminun wala shimal bukunin Allah ta'ala rapit patuong kung sa siya rapit palawa wala munfasilun anil alam wala muttasilun ibanin Allah ta'ala agin la wayroon simug patpaalam padunya wayroon day sab siya namutas amuyat to laong nilain Allah ta'ala bukun siya hataas sindunya bukun sab siya hababa sindunya bukun siya hatuo sin alam bukun sab siya halawa way siya simug patpaalam way ref sab siya namutas nahuno na Tuhan kanila. In panagnaan qaul aun dalil nila inagin nila inna Allah bizatihi fi kulli makan. Inna Allah ta'ala in zat niya fi kulli makan yan hawno binaybayan yan in Tuhan. In dalil nila wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu illa huwa ma'ahum aynama kanu. Hatin Allah ta'ala yan siya rin dun hawno kamu binaybayan. Arwaing aya pek dalil nila walladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa 'alal arsh. In Allah ta'ala siya nagpapanjari sin langit iman sin lupa halaw man sin unum adlaw ubos ang pasya na naimbabaw paarash niya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhraju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. In Allah ta'ala kaya ingatan niya dendihagin lupaan kaya ingatan niya magwa dahin doon magtubagin lupaan kaya ingatan niya magnawgat asin langit kaya ingatan niya inhalangit iman sinalupa ini wa huwa ma'akum aynama kuntum. Amoy shahid nila amoy pagdalin nila Allah ta'ala ma'akum yan miya magad kanyo hawno kamu binaybayan bima nabang kawyariha sambuangan yanin Tuhan mo miya magad kay mo pamanila kawyan din Tuhan mo miya magad kay mo matukaw pa Saudi miya magad kay mo in zat niya in baran niya sumud ko param tuilit damikyan ninagin la miya magad din Tuhan sa hawno ko binaybayan yanin Tuhan mo dabang sa pamabihat tin Tuhan mo. In ahlus sunnah wal jamaah bukun bihat tin pamaham in Allah subhanahu wa ta'ala yattu siya hataas sa taas wa huwa al-aliyyu. In Allah ta'ala yattu siya taas sa taas bubutangan wayroon na makaliureng habubutangan sin Allah ta'ala. Yattu siya halusin pitong lapis langit halusin arash halusin tubig yatin Allah ta'ala. Adapun in pagyanon din dihay ni wa huwa ma'akum ini ilmu sin Allah ta'ala ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kala imian kamu nagta'wil imian kamu kaya man jari magta'wil was magta'wil kamu in ta'wil bidalil man jari jais sa bagmakna siya tafsir. Adapun in pagta'wil hawairun dalil in yatubukun siya tafsir sa tahrif pamindahi panglaraki sin amuin ayat. In Allah ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum in ma'akum din di ini ilmu sin Allah ta'ala hawno kamu binaybayan kaya hatihan kamu sin Allah ta'ala di ko sambuangan kaya ingatan ko sumud ko patuilit kaya ingatan dako sin Tuhan muri ka makatapo in Allah subhanahu wa ta'ala. In ma'iyya rin di ini amuin ma'iyya ma'akum amoy nandiha ma'akum ini bukun manunjuk isuway makaakarin zat niya biyasin sa pama imian in Arab lang sina Arab al-qamaru ma'ana wa mahalluhu fis sama. Al-qamaru ma'ana wa mahalluhu fis sama. In bulan law niya yari kamu
sa intampat niya yatto hataas. Al-qamaru ma'ana wa mahalluhu fis sama. In bulan nyari kamu sa yatto siya taas. Kau lihat tu sinara. Sulay kau kuno hawak turun panaw, masaway bulan. Pakain kau yan, manaw. Yan in bulan miya magad kayo mo. Sa uno, manunjuki baha, yan in bulan tuod, kakamputan mo. Yan miya magad in zat, imbaran simbulan, yan miya magad kayo mo. In Jawa boy, sa pakain ko binaybayan yan in bulan. Sa inlukan yat tura siya taas. Atin niya, bukon sa ukat na miyagad kay mimbulan, ba't yan na in bulan tuod niya magad kay mo? Sa insahaya, yan miya magad kay mo. Diya day sabsimpamong si mga sila sundalo. Wayakulod dabit lil junud, mamong in general hamanga ini sundalo niya. Lang niya, idhabu ma'akum, idhabu ilal ma'araka wa ana ma'akum. وهو في غرفة القيادة وهم في ساحة القتال. لو سن جنرال mag-order siya mga sundalo. اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم. اذهبوا إلى المعركة وأنا معكم. Kadto na kayo mapagbunuan. In ako miya magad kaniyo. Miya magad. In agisin general kadto na kayo mapagbuno. In ako miya magad kaniyo. Sa in general, di siya makadmat ito mapagbunuan. Yato siya office niya. Yato siya. At in general, mag-order sa dyan, mag-monitor, bang unang kahalan simbuno, bang manjari ka lumungtod at tawakan umatras. Sa bukon niya tumanunjuki, but in general, miyakad nagbuno pa field. Sa nakaagad, impikilan si general, doon pagbunuan. At niya, in pagdalil nila yato, bukon habubutangan. Bukon habubutangan, sabi din ito batal, in dalil nila. So in Allah subhanahu wa ta'ala, para sayang sing kita, dahil di ayat ini, wa huwa al-aliyul azim, in Allah subhanahu wa ta'ala, sa taas-taas, wayroon na makababa ka niya. Wayroon na makaliuring ha, taas niya. Amoy at in dalilul aqli, inna Allah ma'aka fi kulli makan, amoy mamung ka, in Allah ta'ala, yan day nun kay mo. Bang so pamay Allah Ta'ala, yan din nun kayo magkakunahan mataw din baran sintuhan. Magtataw din manu siya, magtataw din baran kakunahan niya. Sa bangin tiap-tiap manusia, yaw nin Tuhan kaniya miya magad. Bangin manusia, dua. Nasubay duwain Tuhan. Sa bang miya ka din Tuhan, mampamuk manusia, biyarin din hambukin ni kapasaran. Nabang milyon na manusia, magkagunahan milyon baran sin Tuhan magad kayo mo. Sabihin agimin Tuhan yan miya magad kayo. At inadi kaunon sinakal. Dalil akal sa jadi kaunon sinakal. Amin yan miya magadin Tuhan kayo mo pakain ko binaybayan. Sabang sa pamin Allah Ta'ala tunggal isa-isa niya usyan na miya magad kayo mo. Biyarin na yung kataan piya panjarin. Isu na magjawa kanila. Damik yan ini magsapa maimen ko at pakain-pakainin Tuhan. Yan, pakain ko. Yan na miya magad kay mo. Ini pangbaba mo na kabasaran sa Allah Ta'ala. Sabang ko sumud param sin toilet mo pa lokal malumi. Biyaad mo nin Tuhan mo. Diat tumanjari. Dahon mo. In Tuhan mo. Ayaw parat niya, barat niya. Manjari mo dahon param sin toilet. Minsan ngan niya sadya. Magsulat ka asma. Amuin kangan sin Allah Ta'ala. Dahon mo param sin toilet. Di naman jari. Quran, dahon mo. Kalam sadya sin Allah. Dahing hadya sifat niya. Kalam sin Allah Ta'ala. Dahon mo param CR. Di naman jari. Nabiyarin namang zat niya. Ang pawain zat niya, yun din sifat niya. Dia mo yung zat niya. In baran sin Allah Ta'ala. Dia mo pa yung sifat niya. Simul param sin toilet. Hindi man jari. At yung dalil akal sadya. Bukon na maamuin pagdalil. Mga sila simulang pamaham sin ahlus sunnah wa jamaah dan dihapagparat saya sin kangan-nganan iban kasifat-sifatan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini kakawhaan tagunom isbat sifat isbat amuin isbat in sifat sin Allah ta'ala in siya al-azim in Allah subhanahu wa ta'ala al-azim sa lagu sa taas-taas wayroon na
makaliuringkan niya. Ubus lang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. Isu-isulongnya in makabasa sin aya ini amin ayatul kursi hawak turum di siya makawa dayang halawm parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala iban di siya masuk sin syaitan sampai nasadya abutan sin waktu may naat tubtub nasadya rin di in pangadyan insyaallah ta'ala ganapan natu'man ha ahad susungun hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itu na mungkin nasihat sin guru sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mahinang natutupad duman akabuhi sin kita niyo. Man insyaallah subhanahu wa ta'ala pagbarakatun sin Allah ta'ala ilmu pengajian sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon khataman namu program kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.